parlak mentar al ti beli chamadan umrnang bat kani ke shnong ka changai tusan kilometer ye manom sning ti hadin mangaliyo kani message bat hadin ke jing phone jigi babon nakaling jing kai kelai tho bai tai klung ida ke jing pang kaba ngan ongkom no fin se i hi la ke jing ki khmat bat kat kong ke ji tho ke jing ki kalong ba itai klung hakaba ida ne ke jing pang hakaba ma kini ki khmat chung iru kilong kilai yale pe ban mi shabar ngam tip na kadaw yu pat ngam tip hiro na ka chung pang yu ti ngangit baling ba ka ni ka chung lai ka chonga ka chung pi ngin i de la ka chung ki khman ban ngin so hiro la ka chung ki skor yak e ka ba ka yeng ka sam ka ni tho bat itai klong iman ti ngangeng ba mo hakum ka ni ka por ka ni ka long yung lo sam karon kam ka chi im siam bat kham dam ka chung doi chonga ka chung pi bai ni klong bat ka ni ka yeng ka sam kan yon obyang kita ke cingkemen kabakila angnon baru kata te parlak kumle shibon kong lele pi deh pas belum cukup deh